Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gatayo ore wijekene muno ya mofaya augwete utinkuchene cha mianka ikujiria ati ati Kameru Tharaka Nithi akuo bisi yawe ya seneti utikintu yakiwerethera ikiamukira nkuluki augwete ni atongere ba kaunti ya Meru ba kujira wagagi na kunjira mantu ya miankene agone babati kurekana na mantu yotheri mandiki nteto wanta na kathenya aina nteto nkuluki. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gatayo natetereta kariban tereji ya Tharaka kumani na nteto ati nibakwithukira atori ba kaunti ya Meru gitumi kiumanite na mpathole kuletwa ni thini ya mianka ntere ino muthenya wa igoro abunge ba kaunti ya Meru ni baleumerie na kumenerie kalekalele bakimugwetaga mubungu wa Tharaka Gitonga Murugara ta umwa balaba gusosela na kuri waziri Professor Kithure Kindiki kweumeria na kuthira thina ino Murugara imugeni na ari Murugara no kuma thaicho rankene ne kamba imuthagicho batu Tharaka rato twere twangene nio Tharaka entuge na nkarini na Tharaka ere ite twere na thina na batue no tutura antu bamwe mwankare Tharaka ethagicho erejire kume kamba bakwengo impara beja baite bambirio sukumanto beto baitetie ngolika na itwethirite tukiaraniria na waziri na akawa kubwa kumba kwithietetheria antu beto lakini munkatha hiyo ute matunda tombete kwithia tukiona gutire muntu wetwa Mumeru na utie muntu wetwa Mutharaka Mumeru na Mutharaka na antu bamwe na atongore ba Meru barandona bakiaria jumbe ba Meru ndeto ire bakwaria barete cha Tharaka gutie criminal yetwa Mutharaka ukaya kwa kwe muntu woyekene na bethetie muyo muntu kana uragana kana temana sheria ya ndiguru very clear ireo na ni agiri kuthingatura bure kwenda na gutire muntu mwandike Mutharaka mugongo na gutire muntu wa Yeru kana wangiriri akari Mutharaka na kithora kindiki ti CS wa Tharaka Nithi kana CS wa Meru CS wa Kenya mzima watabura twaina Matiang'i twaina Bankaisari twaina Bamurungaru na bubange bonthe na batika kumire kithora kindiki ndo jakuanga CS wa Interior nga sijui nani and what have you na ndetu iruti ndo jakithora kana cha muntu noriko ukakwa kwina element ya gutuika kuri antu bakuthukira babange thirikari rio one bathukiria twire kumenyekana kulingana na Seneta Gataya nteto ino ja bunge ba kaunti ya Meru ilali ja urongo na weta seneta tiamukirite matatano meko mantu kwithukila kana kwithukirwa ni kariba Tharaka Gataya leo ulitia bunge baba kwebanukia na kuleta mpatho gatigatiga atuli baba baili barabekarite na ukili gwa kagita kanene tukumeka no shai bure kubu na antu aba bwakuwa kwamba antu baraba kuthungira mendani na antu Tharaka no ntoni onde sire Tharaka Nithi ntikuririkana kagita no akamwe tuina muntu muwate kuma Tharaka ngero imu Tharaka tawanta Makemba tawanta Gaichu tawanta Kanyaru kana tawetawa athungirite mundano muntu na ingwetiga thaino Kenya munde bantu turi gutire monda no motene muntu mundi ukaya kwigwa kure muntu uthungirite mundano muntu sheria leo shop utienda to chumba wapeni munde muntu amurathana na mugwe nga muntu agitwa njara ku kenyere ku sumarire kwenu nontu antu abarenda ku cause incitement gutire bukombeka muntu ambe kurathana na mugwe munde urakuga antu bakugwatwa ukwe muntu alija kuko na watu reke jiborichi no muntu kathia karathana kwa ili akangantura wala thete antu atigati kuwatwa iya njara yagitwa ngayaro thwanga what have you ili propaganda na indoni mbijuru cha sambasa ila ya photoshop kana cha thukitwo kuntu ngena ara gukurwegora kiti Tharaka Nithi na ti Tharaka na ingwete ndatu ira indatu chagiri guchunguzwa na ntu baciidi bakamenya kaumo kanda tuira no ndatu ira chumba kinya kuragithia ntu Gataya ni ameneretie bunge baba kaunti ya Meru nikiria kuganibo kugeria kuruithania antu bantere ino aitha ni aruti thirikari kweumeria na kuregana na nteto ino Tharaka tiugo turi antu bonoku Tharaka ne bonoku kuma tena wa tintu Tharaka tio tuthungagira antu otherwise tio turagwa nuririkene ruarua mianka karibu 15 mithiru ituririkene antu babethiretu miji mingi muno kuntu gwitwa Njoguni kuntu gwitwa Kianda kuntu gwitwa Kenyungu machukuru kenda mabethio na ana bonthe bengatwe chukuru ikebethagwa na antu bakiringa risasi na mwanke munde Tharaka tariya kutientu to Tharaka to kwenda kuthukira mugono riku kutientu kwa Tharaka ngito kwenda guchotha nwangania so Tharaka tio nkaolu ndese na Tharaka Nithi mbuga ayumbe barakora bagicho statement inu njira mba chwetha ya kurithania antu na ndaromba thirikari ithungire mantu amu ikanusha ndetu inu cha utuika kwamba Tharaka ndi kuthungira migongo
nonto ni ode sire Tharaka Nithi gutire muntu wakwambije nomwe uthungirite mondo muntu kana uthungirite muyo muntu kana uthungirite kindu ke muntu kia bora gutagire so ndikanusha kwa nguvu zaidi kwamba allegations kana mantu marama kwa na ajumbe wetu aliwaje ba Meru County na allegations tena musingi kwa utafadhali ajumbe wetu ba Meru tukaenda there na tuhubiri amani na miabo enda guchochea antu ndo abu timbega miabo enda ndo aburuburu na ndo atimbega ndo atochuru. Aitho kagita gaka Seneta Gatana ugite na wirigiro munene ati thirikari ya Rais William Ruto kwa kagita kejite kithure kinenkanira title deeds kire karibantere ino kienda kuthiria mpatho ile jithiritwe kithi na mbele kwa kagita kanene. No kweri twina issue cia mantu mamianka na mianka ene leta wana ntuba gutuika bwa kwaga ma title deeds ndetu itu discussite severally turi atongore ba Meru njumura tuga kwamba muntu warari na nenkora title deed wate mondo aku nwigure mikinduri nwigure maoa nwigure mukothima nwigure gatithini nwigure orori mukanya na ngoro taitu na ingwetiga thaino tukwaria turi ayumbe turi maseneta turi thirikari ya Mheshimiwa William Ruto mikakati yetu ni thaino ikumake sure kwamba na ndina very clear instructions no ndithie State House maitamingo tu na yonga atongore bara bangi mikakati leo ya kumake sure kwamba datu ni cho ndachara go miankani chemantu makwaga taitu Murungu athuteithie the next few months or few years ukwatukuregenda kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.